Ibinyamakuru biratubwira amakuru y'ibibera ku isi, abanyapolitike bakatubwira imigabo n'imigambi yabo, abandi nabo bakatubarira inkuru zabo n'ababo. Nyamara ariko hari andi makuru batatubwira. Ayo makuru na ya kampani Rubavu Buy and Sell Limited. Ngiyi kampani yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'inzu mu buryo bwihuse. Ikorera mu burengerazuba bw'u Rwanda, by'umwihariko mu mujyi wa Rubavu ndetse no mu karere ka Musanze. Uretse kugura no kugurisha inzu, inabafasha kugura ibibanza no kubigurisha, ikanabafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa kirambye, ikanabafasha kuzamamaza. Ku bindi bisobanuro waduhamagara kuri 0782 42 43 82 cyangwa ukatwandikira ku mbuga nkoranyambaga zacu, hose twitwa Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited, your trusted real estate partner. Hello, welcome back to Rubavu Real Estate. Ndibaza nizera ko mumeze neza muri amahoro. Niba uri mushya, if you are new here, please do subscribe. Kuri subscribe kuri no kunzogera kugira ngo tujye tubana buri munsi. Like, share, comments, byose ni ingenzi kuri YouTube channel yanyu, kuri YouTube channel yacu. Abantu muduteze yombi muri mu gihugu cy'u Rwanda, muri hanze y'igihugu cy'u Rwanda, mwese mukomeze mugubwe neza. Abantu musanzwe mutubana mukamutura kanda subscribe, muyikore kugira ngo tujye tubana buri munsi. Hari n'izindi mbuga nkoranyambaga wadusangaho ukafollowinga, ugatira commentaire, ukalikinga ama video ari kuri TikTok, Instagram, Facebook, LinkedIn, hose amazina dukoresha namwe ni Rubavu Real Estate. Welcome back again. Twagarutse hano turi i Rubavu, hazwi nko muri zone hafi ya Rond-Point yo ku Muhato. Tuhabazaniye igipangu kinini cyane. Ni igipangu kirimo amazu, kikaba gifite n'ikindi kibanza ku ruhande. Ushaka amazu yonyine $55,000 turayaguhereza, ushaka ikibanza cyonyine $25,000 turakiguhereza, urashaka hose amazu n'ikibanza byose biri kumwe $80,000 zifite ibiganiro nabyo turabiguhereza. Iyi nzu ni inzu yubakishijwe amatafari ahiye gusa, inzu ifite ibyumba 3, ikagira douche 2 mu nzu na toilette 2 mu nzu, ikagira salon na salle à manger, ndetse ikaba ifite na cuisine nziza cyane, ifite na gastoke ku ruhande. Na ahantu heza rero, hanubakishijwe amakaro meza muri salon. Na ahantu heza, ni ku muhanda, transfer ntago igoye, metero nk'150 kugira ngo ugere ku muhanda wa kaburimbo. Na ahantu heza, ni quartier nziza ituwe n'amazu ari VIP, harimo amazu meza cyane n'amakadastre meza, ni quartier kandi ituje. Duhamagare rero kuri iyo nimero ubona kuri screen yawe cyangwa se kuri ekara, duhamagare mu bambere. Ushobora no kutwandikira ku mbuga nkoranyambaga zose, nkunda kubivuga dukoresha amazina ya Rubavu Real Estate. Rubavu Buy and Sell Limited ni kampani ya mbere yizewe mu kugura no kugurisha ibibanza n'amazu, ndetse ikanabafasha kugura no kubigurisha. Ikorera mu ntara y'Iburengerazuba, especially mu karere ka Rubavu ndetse n'akarere ka Musanze. Usibye n'ibyo, tubafasha kubona apartment zo kubamo by'igihe gito cyangwa se by'igihe kirekire, tukabafasha no kuzamamaza. Duhamagare mu bambere rero, ni sure deal utaza kugucika. Aha ni ahantu heza wagura ukakorera project zitandukanye, ukakorera project nini. Ushobora kubaka muri iki kibanza cyo ku ruhande apartment, amazu yo gukodesha. Na ahantu heza cyane rero hateye kugucika. Duhamagare cyangwa utwandikire. Ushobora no kudusanga ahantu dukorera mu mujyi wa Rubavu, inyubako yubatse iruhande rw'isoko, n'inyubako izwi nka etage yo kwa Habibu. Dukorera muri floor ya mbere, ibyapa birahari, ugihagera uhita ubona office yacu. Duhamagare mu bambere rero, your trusted real estate partner, we always here for you.